Brez plana smo bili 6 dni. Kar ni nujno slabo. Kar ni nujno slabo, ampak okej, v redu je šlo skozi. Zorganizirali smo se sami. To. To je dovolj. Samo malo, zdaj imam intervju. Kaj pa vem, po količku mislim, da ga znamo bežurati, ko imamo to malo sproščenje, kar se je videlo tudi na časovnicah, ki so bile seveda vse dogovorjenje 15 minut prej. Zelo fajn, mi je zelo všeč, da vse šlo po planu, da smo se planu zelo držali, da nam je tudi ratalo danes na Korunju si detaljno ogledati v 45 minutah, ampak drugače je bilo pa noro. S Stopom je ful fajn. Lep pozdrav. A tule je večer, drugače? Ja. Gremo, ko nam bojo pojedli vse. Ko ne greš jesti? Pojďte družiti, mogoče pa kaj drugače. Amerikaner. My best Galician friend. You have a house here for take wine, for to health, for Yes. do love or whatever. But we should come next month, month and a half, when you pick up the grapes. Yeah, well, then it's work. Barbara. Povej, kak si se počutila? Ja moram po slovensko ali po Ja, itak, da. ali po špansko. Ali po galicijansko. Po galicijansko ne znam nič. Pa super, stari, tako kot zmeri. Pusti še, da mi vrno nazaj. Tule je Tomaš. Opa, ne, nisem se ni vidio, stara. Tule je Frene, kak si ti Ja, zelo fajn ambient, drugeto spet. Dopust se je začel zdaj, ali kaj? Tako, točno pred 2 minutama 16 sekund. Konc. Čakaj. A lahko ponoviš tiste nove izraze, ki si jih naučila? Rokača, swimming pool, Kdaj smo končali? This is our friend from Peru. Say hello to him. Hello, Slovenia. Yeah, world. You're gonna be the last before the last. atraktivna vožnja mladega Lojča in Dejča. Kaj smo še imeli? Kaj je še bilo? Tvoj nakup? Moj nakup je najboljši na svetu. Že leta in leta iščem in pač sem prišla do mojega bobna. Dober shopping, romarjev, kakor jih češ pesmi, ne moš verjeti.
Kaj sem si najbolj zapomnil? Ja. Fabriko tolkal, njihovega pršuta, ogromno inštrumentov. Sicer pa tako malo, bi rekla, dolgočasna pokrajina arhitektura. Mundo por recorrer para entender esta realidad. Cuando nací, la luz del sol me bautizó, no entendí lo que sentí, fue tanto amor, el dolor de aquella flor. Me regaló la salud, la libertad en brazos de mi madre. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la felicidad? Koncert v parku. Koncert v parku je bil pa sploh top, smo pol 11 začeli. V Galicijo si uvedel nov ples, galsko polko. Lahko razložiš? Tipična galicijanska polka, ki stoji iz parov plesnih momentov. Galicijskega plesa, imenovanega ne bi vedel, in pa slovenske polke. Sicer pa deluje ta ples od 3 zjutraj naprej do kdar je bar pač odprt. Serveca. Ne, prosim vas, do naslednjič. Hasta Hasta la vista. I just wanted to show you that I have a snail on my cymbal bag. Look at this. Ali te je motila točnost? Španska. Torej, španska točnost me je motila. Bi želel, da bi bilo malo več slovenske netočnosti. Najboljša pijača? Veliko jih je. Komu čakam? Contemporary boš. Podajko. Moram pa reči, da ni nič slabega. Od piva, vina do spiritov, pa kalimočev, pa teta travarca, pa unna travarca, kar vrede. Vamos a saltar la comba, vamos a saltar la comba. Tvoj najboljši nakup? Ja, seveda. Panderetto.
Kako si zadovoljen s koncerti? Zelo. Od 9 od 1 do 10. Bravo. Hrana? Mrzla. Predvsem, ja. Pač tak, no, pulpe mi niso dišale. Vse ostalo je bilo kar v redu. Si kaj novega srečo spoznal, videl? Ja, mislim, da sem se odločil, da zdaj naprej bom igral samo match grip. Oh, look at this was my office tonight. This was my office in Galicia. Thank you, Dream Cymbals, for having us here. And thank you, Innovative Percussion, for supporting us. Cheers from Spain. Our friend from Peru, say hello to him. Hello! Hello, Slovenia, yeah, world, world! Yeah, I'm very nervous. Because of rum cola. Oh, rum cola. No, we don't drink at all. No. We are just eating vegetables and drinking holy water. Tomaš ne pije, kadar vozi, ker se lahko polije. Vozim pa ne. World, hello world. Tvoje izkušnje iz Galicije. Ja, zelo fajn, obogatila sem si besedni zaklad. Res, recimo? Recimo rokača, Rokača, to je. marihuan, Ja, to je primek. swimming pool. Swimming pool. Ja, okej, še, hočemo. Ja, ja. Ja, evo. Tek smo dobili. Aleksandra se splača zdaj zdravi v Španijo, ker je praktično zastonj. Aleksandra stane 220 evrov za Španijo. No, Lejš, to še ti vrnemo od tvojega profesora Živkoviča. A to so njegove palce? To so zdaj moje. Ja, to so njegove. Say hello to najboljša Jon Živković. Dobar dan, profesore. Dejo, Volim vas i poštujem pre svega. Dejo, ne užge mi auto, kak vi to Janezi rečete? Ne užge mi auto. Ona tangira zdaj, ala? Sacia la sed. Dajte me malo gurnut. A imamo kakaj Špancov više. Oh, here is our friend Pepe. Pepe, can you hum? Here is light. This is our friend Pepe from Spain. Yeah. Did you walk to Santiago? Walk? No. Me too. No, Camino. No. Okay. Goodbye. Not yet.